Bunu sulu deş kerekti Turabeci. Sulu kişi ekensiz. Ayal kişi olganda tiyip çıkardı önemli deyimiz. Anan antrak degenlere bana aksakal havalar oturasılar mı akalar antrak degenlere toyda nege işe çıkıp kalıver işte. Tuğum deyip. Var. Törtünsü jölme koşulup olgan. Bular eşke çıkarttığı birinci sigaret çeker. Anan uşak baştalat. Ukrayna jaman bolup da biz ha. O iki dost zor işte orada. Ne? Kızlar buzdak şey olup kalat. Anan ayal zaten nazik canısılar da. Mas bolu başlaganыңızдар da bayqap kaldım da ben. Özümden bir özümden şu gayne olup öyle bir kısıkta öyle tez gözünüzden açıp durup başlayıp anan kayın çocuklar bir kalbasın, jol koşular bir kalbasın, antraka çıkart kestiler dağı. Aylara terleri çevirip kestiler. Kaşanın eşteki bilmiyor bak. Жақшылық тойларынан үстінде болады. Жамандықтан Құдайым алыс қылсын ойлаймын. Жақсы күндерде насиптеші болады. Юбилейлерді өткөріңіздер Құдайға көрсін. Әрбіріңіздер юбилейде барып қуатлайды. Үйлені тойларға айтыңыздар. Ажырашпай тұрған қылып алып барып беремін. Құдай қаласа. Қыз ұзатып тойларға айтыңыздар. 4 күнде өмір бойы қайтпай тұрған. Жоғарыда айтылғандай үй сүннет тойларға айтыңыздар, барып қолдан келишинче кызмат кылып беребиз. Айтор эмне жакшылык болсо өткөрүңүздөр Кудай кааласа. Сиздер байыңыздар, сиздер байып той өткөрсөңүздөр, биз ушинтип касым-шымды кийип, ушинтип ала турганыбызды алып алабыз апа. Жакшы элестен маанайыңыз? Кээ бир апалар бар, сүйлөсөң ишенип алат, билесиздер. Туура айтат. Деп койбой, анекдот айтса. Afam son oturadığına meyrimdir mi apa? Ne apa? Var oğlum. Kaça kat kaldınız? 75. 35 de var oturasam.